konke lesikwendako kubuholi. Haleluya. Uba ngumholi, uyahola nawungibabe. Lobuholi abusibo ngale ndlela ye-mentality yemhlaba, but kungile mentality yasezulwini. To be a leader nje, kubita kwekuthi u-aplaye lelenye iveseli egameni likaJesu, yebo uNkulunkulu. Unga-aplayi leyo nyama kwekuthi mina ngiyatiwa kwekuthi ngiyindvodza lakhaya, ngiyatiwa futhi kwekuthi ngingubaba elaMangweni, ngiyatiwa nakwekuthi ngumkhulu. Haleluya. Siyendlula kuleyo bazalwane, singene kulelenye ileveli lefunwa uNkulunkulu. Haleluya. Sitawubuka-ke incwadi yaJoshua sitawukhumbutana nje bazalwane, Joshua chapter 1. Sitawufunza kusukela kuverse 1, sitawuyiva kahle lendzaba. Sitasesiyema-ke lapha kuverse 8. Emva kwekufa kwaMose, inceku yaSimakade wakhuluma naJoshua umsawanoni labengumsidi waMose, wathi, Mose inceku yami ufile. Ngakho-ke wena kanye naso sonke lesizwe sema-Israyeli lilungiseleleni kowena umfula iJordani, niye eveni ngilinika sizwe sema-Israyeli. Ngiyakuninika yonke indzawo lapho tinyawo tenu tiyawunyathela khona, njengoba ngethembisa Mose. Live lenu liyawujuba ngelihlane, ligudle iLebanoni, kuye emfuleni lokukhulu iYufrate, lidzabule live nemaHethi, kutsi mande kufike elwandle lolukhulu ngasentshonalanga. Kute namunye loyawukhona kumelana nawe tonke tinsuku tekuphila kwakho. Ngiyawukuba nawe njengoba enganginaye naMose. Ngingeke ngikushiye futhi ngingeke ngikulahle. Qina ube nesibindi, ngobe utawuhola lesizwe futhi siyokudla lelive lengalethembisa boyisemkhulu ngesifungo ukuthi ngidabapha lona libe lifa lakho. Into nje wena qina kakhulu ube nesibindi. Qaphela uyilalele yonke imithetho lowayinikwa nguMose inceku yami. Ungaphambeki kuyo ngesekudla noma ngesenxele. Khona-ke uyakuphumelela noma ngukuphi lapho uya khona. Verse 8. Emavi ale ncwadi yemithetho angesuki emlonyeni wakho, uyawucabangisisa ujule kuwo usuku nemini, kuze ukhone kukwenta konke lokhu lokubhale kuwo. Khona-ke uyawuphumelela kube kuhle kuwe. Haleluya. Inkosi ayibusise kufundwa kwemavi ayo. Sithola incwadi yaJoshua egameni likaJesu emva kwekufa kwaMoses. Moses sewufile la sifunza khona, sekuthatha Joshua. Lo mbhali-ke uthi Joshua naka Moses asahola sive saka-Israyeli, Joshua bekakhona, beka lamkhathisini wabo. Haleluya. uNkulunkulu kwase kuhamba-ke kufika sikhatsi la khona sekathatha tindvuku sekatiniketa Joshua. Haleluya. Lokufanele sikuqondzeke kule ncwadi, Joshua bekayindodza nje egameni likaJesu, naye bekangumuntu labangaqabangi kwekuthi ngalelinye ilanga uyawuniketwa umsebenzi lowesinza njengalo. Haleluya. Ngoba kuhola bantfu bazalwane akusiyo into lelula, akusiyo into lovuka ekuseni uyicabangile, akusiyo into loyicabanga ngeliviki noma ngeminyaka noma ngelanga. Haleluya. Kuba yintfo leyentiwa nguSimakadze ecebeni lakhe. Ngiko bantfu labanengi nabatakubuta kwekuthi ufike njani la ufike khona, kubabete imphendvulo ngoba vele liciniso kawati. Lokho-ke kubitwa ngekuthiwa-ke lubito
lo wabitwa ngalo, wabitwa nguNkulunkulu, wakubita emkhathisini walabanengi, wakubita emkhathisini walabahlakaniphile nalabangakahlakaniphi, wakukhetha uNkulunkulu. Haleluya. Ngiko ngaso sonke isikhathi kufanelekile sikubonge lokunjalo ngoba akukayi ngemandla futhi akukayi ngetikhwebo. Haleluya. Asengibhekise-ke kithi-ke bazalwane, sibobabe egameni likaJesu bekuthi, babe akusiyo inthando yakhe, akusiyo inhloso yakhe kwekuthi abe ngubabe. Lubito naye labitwe ngalo nguNkulunkulu emhlabeni. Haleluya. Nathi siyakhula njenganabalabala kwami nje, na ungababuta ukuthi na ukhula ufuna kuba yini, uthi somnye ngifuna kuba yipilot, nomnye umvathi ufuna mina kuba ngilo. Haleluya. Kuliqiniso egameni likaJesu, but kutawudedemaya kuleli bito lobitwe ngalo. Haleluya. Haleluya. Enike lokuba ngibabe bazalwane utalwa nako kuba laphakathi kwakho egameni likaJesu. Ukubita uNkulunkulu ngento lovele ungiyo lela kuwe lakuwayarisha ngako before utalwe. Angende example ke siyayibona incwadi yaJeremiah ithi nakatawubita Jeremiah uthi ngakwadi kuqala ungakafiki esibelethweni samake wakho. Lento watiwa kuqala lokuthi utaba ngumholi, but ngalokuthi wena kawathi uyatihambela nje. Uyabitwa ke naye Joshua la njengoba nathi sabitwa egameni likaJesu. Wathi sekabitiwe Joshua kwathiwa nakabitwa watshelwa ukuthi Moses sowufile. Kwathiwa Moses sowufile, wena sale uhamba uyawuhola lesive. Moses ingcebo yami ufile, ngako ke wena kanye naso sonke lesive sema-Israyeli tilungiseleleni kwewelela ngesheya. Haleluya. Buka ke kwekuthi lento Moses lo Joshua lento beyila ngaphakathi kwakhe, nakafika simakade akamtsheli ngayo, umtshela ngekuthi Moses sowufile, wena tilungiselele uye ngesheya kanye nesive sami. Haleluya. Lokho kuletha umbuto la ngqondweni yethu, siweta sive kanjani ngingakatshelwa. Haleluya. Haleluya. Ngingakatshelwa ukuthi ngiyini mina, ngoba umuntu uyathanda ukuthi atshelwe kuqala ukuthi uyini yena kanze abe ende umsebenzi. Uthi ngiyawukuninika yonke indzawo lapho tinyawo tenu tiyawunyathela khona, njengoba ngethembisa Moses. Yonke indzawo la nitawunyathela khona ngitaninika yona njengoba ngathembisa Moses. Kuphindze lokhu kuyasivetela bazalwane kwekuthi inzima asiyiqedzi futhi insuku tiphele kungene lenye igeneration itawuthatha lo msebenzi eya embili. Lokusho kwekuthi la ekubeni ngibabe awukuqedzi lokuba ngibabe, but ushiya imark noma ushiya ilegacy. Le mpilo yekuba ngubabe noma le mpilo yekuba ku-leadership ithi gruma, ugrume bantfu labatawuthi sowungasekho bathathe emva kwakho. Bantfu labatawuthi sebathethe futhi bendlule baphile lo bafundise kona, phindze bendlule baphile ngako, baphindze bendlule babe ngiko loku labafundiswe ngako. Haleluya. Lokusho kwekuthi lento ifanele ikhuhlelwe la kulo muntu asaphila, atawuthi kusasa noma ahamba kube sibuko sakhe, kube yimpilo yakhe yawo onke emalanga. Inkosi yemusa isibusiso. Akusiko nje lokuthi kuyakhulunywa kushiywe. Ngiko bazalwane kubalulekile kwekuthi konke lokwentiwako
phase emthundweni langa ukulanzelele ngoba kuphethe ipotential yangamunye nangamunye wethu. Indoda-ke yabitelwa-ke inzima lenkulu bazalwane, inkulu inzima yokuba ngumholi ngoba awuholi njengoba ngishilo ekuqaleni ngetikhwepha takho, uhola ngemandla aNkulunkulu. Haleluya. But siva Joshua la uyavuma uthi, Lord, I'm say yes to your will, because sikufanele ukuthi noma ngabe ungayi-understandi lokho kusinika lokho kuthi noma ungaku-understandi but kuyadinga ukuthi uvume kuze kutawuphuma lento lafuna ukuthi uNkulunkulu ube ngiyo la kuwe egameni likaJesu, ngoba kude into lengenteka ungakavumi. Kuze-ke into bazalwane ikuproducele lokufunako, kufanele uvume. Uyavuma, kuyavunywa, bese lento uthi ungavuma bese iyakusebentela. Kude into la ekuphileni nala evangelini lengena ngengani, ingena ngekuvuma kwemlomo, bese kuba kusitakala. Haleluya. Angengce lapho ngidaze ngehle kakhulu. Haleluya. Ngoba lokuvuma bazalwane kungumgogodla walokuphila. Lokuvuma kungumgogodla futhi walelivangeli. Haleluya. Ngakho kunengoma lethi liyabasebentela labo labalikholwayo. Haleluya. Ngoba uthi ungavuma bese uyakukholwa lokuvumile. Kona once wakukholwa ubese uyaguquka uba ngiko. Angeke ube yinto longayikholwa ngoba awugqini ngaloku kuvuma nje bese uyakushiya, uyakukholwa uphindze wendlule ukwethembe noma ngabe kungathembisi. Haleluya. Namuhla na ukubona ukuthi kuhle kunesikhathi la khona funa bese uyakhumbula ukuthi lobuhle lobu bake baphuma ebubini. Ngoba umbhali nasimfunza kahle uthi ligolide lelingilona lendlula emlilweni. Inkosi yemusa isibusise. Siyaphuma ke nalesive saka-Israyeli lana sesihamba na Joshua la sifunza khona egameni likaJesu. Siphuma naso kuphi? Ebulukhunini. Siphuma kuphi? La khona kunema-altar onke afaro. Siphuma la khona kukhona yonke inyakanyaka longayicabanga. Haleluya. Tivetwa yini ke letingoni taloko? Tivetwa kwekuthi kuthunywe umuntu waNkulunkulu lolungile, ngoba kwaze kwangena umuntu wakhiwa uNkulunkulu walunga. Nakangena la angena khona tinto tiyamanifesta. Haleluya. Kwaphuma tikokodolo, kwaphuma lokwa nalokwa lokwavela eGibhithe, siyalikhumbula livesi. Haleluya. Kwavela but uNkulunkulu licebo lakhe alizange livimbeka bazalwane kwekuthi kungafezakali. Ngiko-ke nalamuhla-ke sifunza la kule ncwadi la sifunza khona. Haleluya. Ngoba incabhayi layishiya Moses wayishiyela Joshua, because uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi we raise another man. Ungathi nje namuhla nawulapha umile lapha na ungathi uyabuka kunalabanye labake bema la, kunalabanye labake baphila, because God he raise another man. Usemgomeni uNkulunkulu uvusa labanye, because njengoba sibitiwe nje sebitwe ngalokwehlukene. Inkosi yemusa isibusise. Sifunza verse 4, sichubeka nelivesi. Live lenu liyawujuba ngelihlane ligudle iLebanoni, kuye emfuleni lomkhulu iYufrate, lidzabule live leMahedi, kudzimate kufike elwandle lolukhulu ngasentshonalanga. Ngeke sikuchaze-ke bazalwane kakhulu ngoba sikhathi sincane, praise God. But nje sibona lo mncele, lokweluleka kwalomncele walelive labanikete lona uNkulunkulu. Wathi lelive lentawuphila kilo lingaka. Kuzivetelani ke bazalwane? Kuzivetela kwekuthi sethenjiswa tinto singakefiki kithi.
wethenjiswa buhle ungakangeni kibo. Haleluya. Lelive lenu litawukwanza libe ngaka. Landziswa yini ke live? Live landziswa kwethemba lombiko lotshelwa wona, kwemukela lo mlayeto lotshelwa wona. Haleluya. Thina nasi sisinziswa sonke, sisinziswa ngoba sethenjiswa kuqala kungakefiki. Sithi siyawungena sibe singene kulokusentshetiwe lesathenjiswa kona siphile kiko. Abraham nawumbuka ngale kuGenesis kuthiwa wathenjiswa waphila kulesethembiso. Haleluya. Lesethembiso sangamletheli lokuhle ngalesikhathi la agadze ngaso, but lesethembiso samfaka etraining. Haleluya. Ngoba sethembiso siyatrainana kuze kutawuphuma indvodza leqotho, kuphume indvodza lemsulwa. Wakhiwa sethembiso, uyathenjiswa bese sona lesethembiso siyakutraina. Angivete kwekuthi indvodza njengoba uyibona ilapha nje singemadvodza kulilanga lethu namuhla egameni likaJesu siyajika. Senta njani? Sinjalo nje siyathula. Siyathula uze ukwate nangake nje uyabuta uthi sowuthuleleni. Siyathula. Haleluya. Indvodza yenda njani bazalwane? Ayithandi ukukhuluma indvodza. Haleluya. Indvodza ibeka linye ligama kuthula umoya noma ngabe bowuhusha, because iyanikwa lokho. Haleluya. Futhi indvodza ayihlali la kunemsindo khona. Nebantu nabatawubanga umsindo lakhaya batawubanga, uyibeva kuqala indvodza iphume ithi emakwazi bani ngiyabuya ngisajika la sitolo ngizofuna likhandlela. Because ivile kwekuthi khona into letako lengeke imlethele kuthula. Inkosi yemusa isibusise. Bomake indvodza iyakuthanda kuthula. Praise God. Iyathanda futhi njalo kuhlonishwa. Haleluya. Iyathanda kungaphazanyiswa emicabangweni yayo. Haleluya. Indvodza ithanda impilo lehlandekile nalevulekile. Haleluya. Ngiyanikhutsata bomake namhlanje emini egameni likaJesu. Ngiyanikhutsata bobabi. Haleluya. Chubekani nente kulunga embi kwaNkulunkulu. Haleluya. Ngifuna ke kugcina ngekuthi kule summary lena ngifuna ukuthi ngithi emandla ekwenta indvodza iyente kahle akubomake. So make ke unaletinzima letimbili. Ngiko ke ngithi babe kuze abe ngibabe ativele ukuthi ungibabe lakhaya lamandla akumake. Because make kufuna ente njani? Akhe. Nasebandleni make wenta njani? Uyakha. Lonke lulwimi lwakhe luyakha. Inkosi yemusa isibusise. Ngiyangithandaza ukuthi uNkulunkulu asisite singabi nale tendency yekubhidlita. Because lokwanze kulamalanga siyabhidlita. Asakhe. By so doing that kwakheka lemibuto egameni likaJesu. Haleluya. Ukuthi kwendiwani lapha? Kubhizi ngani lapha? Because siyabhidlita. Praise God. Asakheni igeneration lengeke ize ibhidlite letawakha. Sakhe labo dzadzewethu laba sasa bakufune kwenza. Bathi kwenza kumnanzi. Kuhlala kami kumnanzi. Haleluya. Angathi nakabona make ngendlela lenta ngayo athi kunangabe kunje hayi cha angifisi nekufisa. Praise God. Asakhe isitukulwane lesitaba nesinqumo lesihle nakule mpilo nakule line
ngokukholwa. Sakhe isitukulwane esitaba nesinqumo lesihle lesingeke sibe nema-question konke lesikwendako, but lesitawuba situkulwane lesitawufunza, sifunze kahle, sakhe singabulali. Haleluya. Ngoba umsebenzi wemadoda bomake uniketa nini emathuba kwekuthi nithi improve. Emadoda afanana nesikolo, nakafika lapha kuwe athi buya utofunza kwekuthi yini kuhlala nebantu, buya utofunza kwekuthi yini kuphila. Ngiko-ke ngisho ngalesizathu sekwekuthi kufanele kwekuthi sowubuyile ula, uthi ungabuka all around, uthi uyabuka bese uyabona kwekuthi lesitulo lesi sifanele sihlale la, lokhu ufune kuhlale la. Haleluya. Ngoba bomake bekuhlelembisa tintfo. Haleluya. Before babe afike, before bemndeni bafike, ngibe mina sengifike kuqala ngalungisa. Hayi lolo tawuthi batawubona nabo banetandla. Ubhala-ke lomnye umbhalo encwadzini yaPeter uthi ngifisa kangangokwekuthi noma ngabe sengifikile kini ngikhanze tonke tintfo tihamba kahle, ngingatikhanzi tintfo tihamba kabi. Ebandleni lethu le-Apostolic Faith Church sifuna kukhanza tonke tintfo tihamba njani, because kunabomake labahambisa tintfo kahle, lababeka tintfo ngesizotha, lababeka tintfo endzaweni yato. Nkosi yemusa isibusise. Uthi-ke la kulo verse 5, kude namunye loya ukhona kumelana nawe tonke tinsuku tekuphila kwakho, ngiyawukuba nawe njengoba nganginaye naMoses, ngingeke ngikushiye futhi ngingeke ngikulahle. Kukhulunywa-ke ngemuntu lana losemgomeni wekufuna kwenta kahle. Khulunywa nendoda lesemgomeni yekulungisa likhaya layo kwekuthi lihambe kahle. Inkosi yemusa isibusise. Indoda letawulungisa likhaya layo, liyalungiswa likhaya bobaba egameni lika Jesu. Haleluya. Kwekuthi indoda iyaqolela, indoda iyaqolisa. Ilungisa tintfo kuphi manje nayenta njalo? Ayiphili indoda ngakwekuthi lakhaya ibe ngubhosi, but iyalungisa. Lakhaya indoda ayibi mbhova lakhaya. Indoda iyenta njani? Ilungisa likhaya layo. Angithi ithi le nkulumo bomake banematata etintfweni tonke, uthola ukuthi basenta bese sokugcina lokunye kuyabalimalela. Funa bese indoda seyenta njani? Iyalungisa. Indoda ya-ordinelwa kulungisa. Haleluya. Ayithi nayibona tintfo tibhedza itiyekele ingatilungisi. Uthi-ke lo mbhali kude lotawumelana nawe. Na usemgomeni-ke wekulungisa, kude lokumelana nawe. Wena konke uyakunqoba because ubitelwe kutawulungisa. Nasiphuma nje lapha sibobabe siyawulungisa lemakhaya. Silungise tintfo tibuyele esimeni sato. Likhaya lime litinte ngoba kunendoda letawulungisa. Ebandleni kuyalungiswa. Awuyikhanzi nje indoda itekani nzababume, because yindoda le ligama layo. Lizulu nalisetulu libuka libona inkosi yemhlaba, because indoda iyinkosi kuNkulunkulu. Haleluya. Inkosi emhlabeni. Haleluya. Ngeke kubekwa uNkulunkulu. Haleluya. Ngeke-ke ukhanzi inkosi itekela tindzaba etulu, kodwa tonke tindzaba tayo ititeka ngesizotha ihleti phasi. Uthi-ke uNkulunkulu ngibe sengiba naye kuko konke la hamba khona. Bese-ke uthi lo mbhali, qina ube nesibindi. Qina ube nesibindi ngobe utawuhola lesive.
kuthi siye ukudla lelive lengalethembisa boyihlo omkhulu ngesifungo ukuthi ngitawubapha lona libe labo, libe lifa labo. Praise God. Qina ube nesibindi. Nakakhuluma lo mbhali kanjena uthi ungabi indvodza leligwala Nkosi. Uqine ngoba usahamba la kule ndlela yekuba indvodza nale ndlela yekuba ngumholi kutawuvele mabhubesi. Tawuvele emabhele, tawuvela yonke into la kule ndlela. Qina. Haleluya. Lokunye kutawujama labantu bonke bangafuni kuvumelana nawe egameni linye. Ngalelinye ilanga kutawuvukelwa ngulabantu bakushaye ngematshe, bakushaye ngemagama, wena yenda njani? Haleluya. Ngalelinye ilanga utabathuma bangathumeki. Haleluya. Utabathuma ngalelinye ilanga ukhanze lo bathumele bona sekungekwabo sebakuthethe. Batawulingisa leya ndvodza lokuthiwa yathi nayithunyiwe nayo lithi yafika le ndvodza yakhetha lokukhuluphele, yakhetha nalokuhle yakubeka ngala. Haleluya. Seyitikhethela kwayo, seyitendela kwayo endzaweni lengasiyo yayo. Seyi-opposa lento lokuthiwa yaNkulunkulu. Seka-opposa lo mlayeto lomnikete wona, sekawuthatha awumaketha ngalenye indlela. Ngoba umhlaba bazalwane uyamanipulate, umhlaba wehlisa lizinga kumuntu, nebantu bahlisa lizinga kulabanye bantu. If na ungayati inzima lobekelwe yona sigaba sekuba indvodza, na ungasati, lo mhlaba utawuhamba nawe, lo moya utawuhamba nawe, lamalanga atawuhamba nawe. Haleluya. Leli sonto leli lingahamba nawe. Haleluya. Njengoba lingaka nje lingahamba nawe. Liyawufaka la khona ngalelinye ilanga utimangale nawe ukuthi ngifike kanjani. Na uthi ugibela ibhasi, ugibela ikhumbi, ukhanza indzaba nguwe. Indzaba nguwe. Na ubathe uzama lokurecalla ukuthi kwendekeni kube bede ngishona kunye lokufika. But yenda njani? Qina ube nesibindi. Ungesabi. Singesabi boba. Siyathi kunengi lokusifikela ekhaya. Haleluya. Ngoba bayakudala abantu lohleti nabo ukukhuluma from nowhere. Bafuna kutesta wena mholi kwekuthi unawo yini umgogodla. Bafuna kutesta wena ndvodza kwekuthi unawo yini umgogodla. Bahlala njalo nabayawudla badipsticka bayawufaka emandla ekudipsticka wena kwekuthi usime ngakuphi, ume ngakuphi, letinsika takho tinjani. Bahlala batinyikanisa onke malanga. Before utawushumayela tisuke tinyikanyisiwe. La kuphileni bazalwane. Inkosi yemusa isibusise. Emsebentini uthi yafika nakhona uthi khanze njani, tinyikanyisiwe, bathona qina. Why lo mbhali agqizelele ngale ndzaba yokuthi qina, aphele ukuthi qina? Sizathu umbono unikwa umuntu munye, awunikwa nine nonke nigcwele lapha. Umgomo walabantu bonke basuke bafuna kuva lo mbono, labanye bafuna kuwuthatha, labanye bafuna kuwuqekela phasi. Bahle bakubuta ushito iNkulunkulu. Haleluya. Yakhuluma lenye indodza ngalelinye ilanga akhuluma emadodza athi Jobe, uphi ke lo Nkulunkulu wakho nasenje? Akakusithi ngani? Lo mlayeto ubolethelwe i-Apostolic Faith Church Zombodze Media.